Nakon zamene neispravnih sijalica, policija je dala saglasnost da je autobus tehnički ispravan, pa su deca nakon 3 sata provedenih na suncu krenula putem Đerdapa. Plašeći se za bezbednost zbog starosti autobusa, direktorka škole je htjela da otkaže polazak. Roditelji insistirali da se ne otkaže, iako sam kao direktor škole i bila za to da se otkaže ekskurzija, ali roditelji insistirali da deca krenu. I postigli dogovor da krenu sva deca. Međutim, većina roditelja tokom neformalnog referenduma bila je za to da se deca voze autobusom starijim od dogovorenog, koji je u Kraljevo došao sa sitnim kvarovima. Tako da smo i mi pod pritiskom posustali i pustili smo decu da idu na ekskurziju. Reč je o principu i o težnji nas roditelja da se jednom stane na put ponašanju vlasnika i agencija koje zaista više imaju propusta nego pozitivnih karakteristika vezano za organizovanje bilo kakvih ekskurzija, a naročito kad su u pitanju ekskurzije dece. Ja sam jedan od roditelja koji je bio za da deca odu na ekskurziju, zato što to deca već, to je unapred zna to koliko već dugo vremena. Uplaćeno je sve na vreme, ali sam ipak za to da se nešto pokrene nakon ove ekskurzije. Roditelji kažu da autobus prilikom prve kontrole policije ipak nije bio potpuno ispravan. Policija tvrdi da je sve u redu, jer je električan promenio i potpisali su, znači što se tiče saobraćajnih... Ali je pred roditeljima i decom autobus popravljen. Da, načelnik policije i policija tu su juče odradio tehnički. Deci želimo lep provod, a roditelji koji su decu na ekskurziju pustili na vlastitu odgovornost, vruć krompir su ipak vratili u ruke direktorke škole, koja će nakon povratka dece sa ekskurzije sa agencijom morati da raspravi da li je starost autobusa do 10 godina trebalo da važi u trenutku raspisivanja tendera ili odlaska dece na ekskurziju.